Nazi indaba zomaskandi bakwethu esizitholayo ngenyanga ezayo ka-Aprile bakwethu. Sithola uThokozaniLanga noMzukulu neNkosiyamagcokama bakwethu esizona thulela wona. Nginamukele ngibingelele ehlelweni lethu lezindaba i-SP Media TV bakwethu, njengoba ngishilo ukuthi sinendaba zomaskandi zenyanga ezayo ka-Aprile 2022. Ngomhla ka-19 sithola uThokozaniLanga uthi uzobe kuKhozi FM noZimdola kwi-radio interview. Isikhathi ke beku-9 o'clock until 12 bakwethu. Uthi uyacela ukuthi nimamele umsakazo ngosuku la ngomhla ka-19 April. Bathi uKhozi FM luhamba phambili bakwethu. Okunye sikutholayo la InkosiYamagcokama ithi ngomhla ka-16 April kuyo lenyanga ezayo bakwethu, uthi iyaphuma i-DVD yengoma ethi uyanginyathela unxathu. Ucela ukuthi bakwethu nimiseke njengoba nijayele ukwenza. Uyathembisa ukuthi izoba imnandi ngendlela eyisimanga bakwethu, ukuthi uzobe hamba nabakwa-DMD njengoba eseyinxusa khona. Uthembisa okuhle kodwa bakwethu, uthi uyacela ukuthi nilindele nibe ready iyeza bakwethu. Okunye futhi esikuthola la sithola uMzukulu uthi-ke ngomhla ka-2 April 2022 uzobe eseKagiso Stadium ngo-9 ekuseni isikhathi bakwethu, kanti admission yakhona i-R100 for ama-inquiries bakwethu. Bathi uthobela ngwane records.co.za, inombolo yithi 076 419 6322. Kanti-ke bakwethu isihloko sithi Mzansi Maskandi Experience. Bathi ngwane records and entertainment present. Uyacela bakwethu ukuthi uMzukulu niphelele nonke ngobuningi benu nize azonijabulisa njengenjwayelo. Kanti bakwethu mina bengikuphethe namhlanje kusaphelile ke, ngithi angibonge nje, ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo.